Yefa Adom Trotro and Twaso na nkomoyi enipa nsia ya bambofo akire woma yede woma kogina daka mu a yasado ato aposifo kukum ene vaccine na ye mofra no so ene woma nya biede so wanimu no Prince usasi edu ewa aboso kan ne Ghana fo bi di nkomo afasanse mi ho Prince ote ye nka mientio na etwegum efri aboso kan obepiem ewa ha postman omanfo ewa ha nina TV a eda no eye Adom TV obia etwegum ewa ha ene nsemfo mienu ana yebedi hu nkomo baako ne se aposifo akwache omanfo a womo ana womu susu se osojeni a oto anananum ewo ahyaman no womo ensa ewom yede oma kokot ama sese no ehun nsem aba betodwa eno twemu a eye vaccine de yede won kwalai ebi eho yedin ewo Ghana ha ma omanfo ka ho nsem ama aban ne tuwa na mo ama sese de omo de bi aba bepiem ewo mamu a yen hyase emfiri ahyaman de siye ewo ho niema esiye wa shaman asojafo kokobro nkrofo aposifo abem se yedi bimu ekokota yedi tenium yekoyenimi edin ben ana Ghana fo yensuan firim normal o say yensuan firim say aposifo no ene even yipa nankasa yet omote area ho no omunimomo ena mpanyinfo no so bebre use especially politicians omu use sankrofo no de omu ye adwuma enti edin say de bia no saasem we besi so bo wan say omoye lawyer na ye ja omo enti na ye wo ma ne say wuti area sa wankasa bon ho bai na matumi aka no ena aposifo say be say wunim obo ka kire me say wunim ho bia abayedin omunim ena yimpa omote oso eya we enti protection na wom What's omunim hu bia na we purchase omunim sankofo ndada nya afi na ye be investigation a kire omunim say boni bi o esi a o atum say boni esi we e osumesi na okedi ye na o kire say omo ye suspect da na say sen na wo kire makosi omo ye suspect dada na police fo na ngasa sunim omo dada ye omo free baby na ba yo omo na omo neti omunim say suban we na omo wom in the answer my fina bodo it is a man 98 99 ma kunkum no sa anu abiani in the also adwenture oh my tete o mo say e fine pa see ya principal timi enya nkrofo na achi won na ne betima ka fa ho ne say ye koye ni mu no sankrofo na ribia na ma bodompem no mu di awurikasem no mu ya nema di teacher afoforo fa ho di so no se me ndi kan no aban na nkrofo ni nanim eti se ye masanko awudifo ni omo a sum ahye mu timu man ebomu trafa akon mu anka bretia mu no ka omo ahwetimu no mu me di ba biwo a me komani mu no bra ya chi sankrofo ye be chi won se nyanchi wo no ye hwe okwan a sojafo ne timumfo no diye okwan a sojafo ne timumfo no fa so diye no antwa yi onyade obu okwa on ti se yakum soje ni bi yabo ne pono pie bra o pie no ane ya so ne mu ni yabo no okay ne yabo sankofo nyina sankofo ya chi on se suspect yi sankofo no di kan bo no omo nka ho den ne be ka che sankofo no de pa ne be ka che se obirim aja ebirim papa ebirim ofa de pa de aban be tra ka che won ne se yetomo bi ne se de tumi hye nsa se ye nua bi ho akantini ye mfa mran hye nse ne nye ne pa ki chi tafo fa ho de so mi gi se de antwa yi na mu no che a chom de eye pa I was aban ene sankofo ne di de mezu me ka fa ho kakra ne se I was say oman bambo ehuhia anadwo innocent obi se onipa no nyo soja ni ana e bia opue anadwo no oba na akromfo abeto ahye no so ana yakunu a anka no he fa no de fa enti yen timamfo so ayen so ehuhia pa bu obepue anadwo Ghana utiam kra obi emu ha enti security no oman police force say aban na tumi aboa toto moto no ade ama wono esro say anadwo no so oni momodin say won bani nam kona na bia bibi koso si a won atumi aboa yen because ade see ade ha dwen in fact say atu soja ni enti atumi afamu ama ahye a won aye atumi ache nkrofo na say to me ana say wo a individual won nam na bia phone bi na won so phone say wo ya strong wo no ye na ekunwa ehi na be obedi tibi the security no na we say ehia oman ye nyina ye wo oman no say bia wapua na adwo we say aban na tumi abomode amomo
helicopter ne nneɛma a anadwo no ɔne mmɔmmɔden sɛ ɔde bɛyɛ adwuma a ɛfata na ama ɔtemamam yi a obi a ɔnam ɔman no mu no nso no ne ho banbɔ no nso ahia yɛn deɛ mɛtumi aka kakra no na je say ye kan aban banbɔ a yɛn susu ye ho banbɔ no ye pia anadwo na de sa bebre a yɛn nya hweye na ɔmanfoɔ entimi ankodi nsɛm ne yɛmra vaccine ni so vaccine aba bedru se ye kɔ enim no de na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛntena ho ma bibi sɛ nsi ansa na yakɔpɛ biaba vaccine de health ministry for us but is almost biaba and the best is omo amoye dede bla e short here no dede na omo ye no omo yen sa dede na say biaba na nkrofo omo kowo omo shase de kwa ya sabia omo distribute na me say omo amoye dede say ade na a short no e biaba nti omo nsan ye sa dede no because me ka say Madina black cars bo nkwala na adade no wa bla na omo ye food bridge no nkofo ye dede ye hu demonstration but omo ba ye no nkofo mfa so but san nkofo na nkomo ye hu dede no entumi ansan ye hu dede se no ye se mo mfa so up to now nkofo emfa bridge no so enti vaccine no omo ye hu dede no se a short no menim panyin bi o kan a short ndo sa panyin na on sambra na nkombaka na nkofo nye omo nko nkofo tie no yo aja vaccine no yinimwa ene faso a ewosoma oman no so yen eti oman no mu no ena ya senate bia no yompanifo a ban de sa ayi seta national onsem so esese yen chance na de bia ensa ni yin dede ansa na ba na bre sign no nipa de do ahene call sa bre na ekwa ahokyere mu ni nyina se de to afro so ni yekwa ni na ehwe se ebi nsibi mu sabade a nakopon de na se info na ya responsibility for aban side say ade we sa inti aban no ebi ade no ehwe ma ensansa em so man no tambia won ya aban adwuma no ade won jeja ho because as in profit ye boan ya wo ya ma o car ya ma o fie tim a so ye o man adwuma wo tra ho ma hu se ade no sa wo betwen ama asa ma nasifo aye hu de dan sana wako haba hadwen o Ghana ya se de obi ya ban adwuma won ka hwe as individuals ya na ya adwuma ma sika no ba wo ye ntua o ka just a day a wo kasa but I didn't know your responsibility say who say dry ya the vaseline na no ade a munim I was a dispute to call na de no san na mo tra wa mesa na san mo san hu de dan san na ban no ati chese obi a wo ya adwuma won ye ne ye minister kono wo hye ho na say the world health no I was wo hwe ade no on your man ye it is nema we mu na wo say ye ma ya ni bre ye jeja nipa no saa na won ye de won pay o man no ne ya bo aban na tia eso na wo ye adwuma no wo ne aban no itimi de sane ma no de wo setan bia na ban na ma na ni bre obi a wo ma asa de no esan kra san na de dan san na me feel say nye fine Adom Trotro and omanfo akire omadwene no se ka eye manase mate etimu a mate no agisu se away